Carrion, Mark Henner, and Jeremy Faharin. Michelle Ann Faharin, Arturo Torres Jr., Mary Grace and Roy Datoy. Dayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severina, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Marcelano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Amado Ramos, Roberto Wang, Jose Bituin, Arnel Casupanan, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Jennifer, Randy, Charlie, Fernando, Francisco, Ignacio, Jomer, Carlos, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Isidro, Maria, Erico Mariano, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Caleb Lorenzo, Nicolas, Iluminada, Corazon, Presi, Glyceria, Andrea, Francisco, Maria Castro, Julieta, Jove Carrel, Joan Cleland, Cornelio, Marcelina, Jonicio, Mervin Dalugdugan, Tess Zita David, Castro, Auring, Castor, Santiago, Erning Sevilla, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalina, Lydia Manlutak, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Nicolas, Apollonia, Herminia, Herminihilda, Victoria, Pablo, Felipe, Conrado, Marivic, Antonia, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gasa, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa, Cristina, Vivencia, Holica, Jesus Soriano, Cesar, Jonicia, Emilio, Cornelia, Zenon, Nick, Arcilia, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Justine, Ernie, Pablo, Mirna, Jimmy Mariano, Marcelina Turla, Salome Roque, Carlos Roque Sr., Teresita Dizon, Rosalia Palacio, Benita, Pacifico, Jerry,
Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben Sr., Elena Reynaldo Saturnino, Yolanda Ramses Wilmar, Bonifacio, Encarnacion Genaro, Bonifacia, Maximo, Ramon, Tikang, Irene Cecilio, Benedicto, Arsenia Hinco, Maria Arsenio, Veronica Cruz, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz Reino, Jose Flores, Ronnie, Ray, Mariano Torla, Virginia, Felix Cuenco, Aurea, Nestor Chiomoco, Tim Oco, Ricardo, Bernardo, Roberto, Agustin, Chusdado, Melanio, Eduardo, Elena, Corazon, Lucila, Ernesto David, Robert, Tito, Lourdes, Bernardo David, Heidi Robinson, Aiden Gonzalez, Grazon Kayanan, Mark Villa, Leonila Gonzalez, Jose Manyo, Prudencia, Carlos Romeo, Rolly, Emerson Bautista, Marcos Nulub III, Henadina Angeles, Benjamin, Sofia, Odelon, Virginia, Guillermo Manabat, Fel Bautista, Remedios Taruk, Jacinto de Dios Jr., Seferino, Estelita, Ramon, Virgilio Jose, Apo Cinto, Apo Nene, Junicio, Consolacion, Maria Cristina, Joel, Cirila de la Rosa, Victor, Mark Mendoza, Maria Giselle Alipao, Froilana Manlutak, Makasimina Alonso, Chanel Jade Muli, Martin Angeles, Miguel Luciodora, Ramio, Florencia, Leonardo, Juanito, Marcela, Dolores, Cristina, Santiago, Avelina, Angelina, Aida, Charito, Raul, Norma, Ross, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo datang ala ng makaga nakakarela.
Antimeto nga familia, miti puntamo kilagin ng ipampo ng anak, ampo ng banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakisan metong ng banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kay kaante mo rin. Long time no see po. Kaniti pong banal na misa, kaniting kalabing siya madomingo ning karaniwan na panahon, pasalamatan tayo nga pong Ginoo, king tinipo nakatamong pasibayo anting meto nga familia, pasalamatan tayo rin kaniting banal na misa, king regalo daring pastol at tutubod na kay katamo, ban manyese, karing kay katamong kaladwa, karing kay katamong kasalpantayanan. Sa salubungan tayo po, kaniting banal na misa, ing kay katamo pong bayong bikaryo parokyal, among Red Hikban Haldo. Palakpakan tayo po among. King katahimikan din kay katamong puso, kabang pagmulantayang pagmasusyan iting misteryo ng ilugod ng Diyos, kaniting banal na Eucharistia. Kaya katalang kilalanan at pagkalungkutan, detang dakalapinandit, etamo meging malugod, karing balang metong kay katamo, lalong-lalo na karing taong mangailangan at magkakasakit, etamo meging malugod karing sarili tamo, at etamo meging malugod king Diyos, kaparating malugod at malambis kay katamo. Itamongan, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, King isip pamana dapat at niyaliwang kakulangan, ulin itay panagapuko ang Santa Maria ang Kapilan Birhen, karing sa blang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa na rin kasalanan tamo, iyuli na katangan sana king biyalang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos say pami, daratang kaming mibait pasibayo king Espiritu, panpagmasusyaning pangayampon mi king Ginong Kristo, tagkilan mo ring biyemi, gawan mong tandaning kekang lugod king meto ketawan, itinganadwan mi king kapamilataning Ginuming Kristo ng anak mo, amabibiyempon magari kambe mo king kameto nganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumunarang libro ding ngari. Kilub ning meto ngayaldo pamaglakbe, lina kadiyang papunta king ilang Elias. Tinok nang ya at linuklok lalam ning tanaman aretama, apig at pignasana, ing matene sana. Nganang menalangin, o Ginu, magkasyana, konan mo na ing biyeko, at eko migit karing pipumpunan ko. Kay ba't nanita, migkeraya at mipatuttud, kabudabud ating anghel at tinagkilkeya at ngana, migising na ka at mangan. Inyang linaweya, ikitneking kabuntukana ing metong at tinape, meluto karing babo ring mapaling batu, at metong abangang danu. Mengan niya at minum, at kaibat mi patutudyang pasibayo. Pasibayo yang dinatang inganghel ning Ginu, tikil ne at ngana. Elias, mi bangon ka at mangan, uling makabapa ing lakaran mo. Mi bangon niya, mengan at minum. Uliniti, mi bawi ing si kanana, ban makalakad ya kilubning 40 aldo, papunta king bundok ning Horeb, ing sagradong bundok. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, takman nyo man atakit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Takman nyo man atakit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Takman yu man atakit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Arangalan ye kambe ku Ginu, miabe tayang puryaning kayang lagyu. Menigapu ku Ginu at pekibatan aku. Karing sablang katakutanku, linigtas na ako. Takman yu man atakit yu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu, kaya paning Ginu. Lumawe kayo kaya tumula kayo,
kayo mi pakarine. Ing taong maliligalig kinggino minao siya. At yape kiramdamane. Kinabus neing sablang dusana. Takman yuman at akityu. Kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Anghel ningginu, babante noretang makitakot kaya. At retang gagalang kaya. Pilasan niyo at subukan, hingkayang kayapan. Tumulayaing taong kaya magsantungan. Takman yuman at akityu. Kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Takman yuman at akityu. Kaya paningginu, kaya paningginu, kaya paningginu. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Eye sa palungkutan ing Espiritu Santo ning Dios, uling ya ing minye tatak ke kayo, at ya ing katibayan ning ke kayong pangayat bus, potang datang ne ing aldo mituldo. Ilakoyo na ing nano mang mapayit king lubyo, mua at kasbu, tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak, at may papasyag marawak. Nune maging maganak ako sana, at mapaglimos king metong at may papamatawad kayo, antimo ing pamamatawad na kaya kayo ning Diyos, kapamilatan ng Kristo. Antina ning anak na kayong pakamalan ning Diyos, tularan niya. Mibyebe kayong mitmong lugod, ante mo i Kristo. Uli na ning kaluguran na katamo, dinawon ni imbyena bilang masamyong ayin at sakripisyong makaligaya, King Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mabiyeti nape, at ini pa iba't banwa, nga naning Ginoo. Ing ninumang mangan kaniti, meya kapilanman.
ing ginumanatili ake kayo, at keka antimurin. pamamasa kig maya pabalita ag pangkangwan. Ligaya keka o Ginoo. Mibubulungan laring Hudyo, uling sinabi na, ako ing tinape at tinipa iba't banwa. Sinabi ra, aliwa iti anak ng Iyesus anak ng Jose, balo taya'y tatana ti imana, makanano ng asabing tinipayang iba't banwa. May kibat ye Jesus, na kayo mibubulungan, alang makalapit ka na ako subalim nung ilapit nening ibang mitubod ka na ako. At pasubyan keng ye, king tauling aldo. Makasulat ka ling libro daring profeta at ding sablang tao turwana na laning Diyos. At ding sablang may karamdam at may biyasa king turuning ipa, lumapit la ka na ako. Iti mga baldugan king atin ng menakit king ipa. Itamong ibat king Diyos, yaing bukod menakit king ipa. Ing katutuan sa sabyan ko kaya kayo, ing maniwala atin yang biye alang angka. Ako ing tinape na ning biye. Mengan lang man aking disyerto ring pipunpunan niyo, makanyan man menga matela. Dapat iti yung tinape ay ipat banwa. Ing ninumang mangan kaniti eya mate. At ako ing mabye tinape at tinipa ipat banwa. Ing ninumang mangan kaniti niyeya kapilan man. At ing laman ko, yang tinape ay ibye ko, ban niyeya ing yato. Ing maya pabalita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap agat panapon po kaya kayong kan? Kamusta kayo po? Dakala-dakala salamat po karing tao, Betis. King mapaling pamananggap yung kanako, keni po king kaya kayong parokya. King parokya ng Santiago Apostol, Betis, Guagua, Pampanga. Dakala-dakala salamat po. Palakpakan niyo po ang sarili. Makanyan man po, burikula namang pasalamatan. Siyempre, din ka na akong kaparokya at yung heni-keni. Ila po talagang mapilit ing manatad ka na ako. At dako kanong pabren, miras at lakwan hanggang asiguradong at Chuko King Masalese Kapilyan. Dakala-dakala salamat po kaya kayo nga. Metong po karing pisasabyan ngeni. King balita, king Facebook, king internet. Yapin niya ing Olympics. Uling pasibayo. Ing metong karing atletang Pilipino. Menuli yang adwang medalyang ginto. Menuli yang parangal para king bansa ng pakamalan. Sa larangan ng sports, nga da po kanong sasabi ding atleta, atin lang moto gagamitan. It is to be faster, to be higher, and to be stronger. To be faster, higher, and stronger. To be faster is better. To be higher is greater. And to become stronger is mightier. At pota po kanong atsuna laking finals den atleta ring manlalaro. If they can go beyond their ability and skills, their power and giftedness, they will do everything to be on the top.
bang kanitam mirasla, ketang pe kamatas ng taluktok, ning paningasana, ning karelang tagumpe. They will do everything for them to be on the top. Ketang pe kamatas ng pwesto, pwede dang ayabot, ning karelang sikanan, ang popang gelingan. To be on the top. O yan po kano ing metong apaninasan na, ning metong atleta, lalo na potang mamyanong at ipakit na ing abilidad atin niya. At kabang pigugunaman ke ing metong katutuan ay ni Karela, impalang pamaging at tsuking pekataluktok a posisyon at pwesto, yamu mayayakit ka ring atletang Pilipino. Nune mayayakit yamu naman karing balang metong ordinaryong tao kaya katamo. Bakit? Uling ewari, ing metong karing nasa tamo, ing mitas mo naman, ing bieta mo. Ing mitas tamo kabilyan, ing mitas tamo estado. Nung kaya pinong alimbawa, ing metong nga anak, ibat yaking metong nga kalulong pamilya, he will do everything or she will do everything. Manigaral yang masalese, magsikap niya, mamaralan niya bang kanito, atas na lakabin yan, ding pamilyan. Nung alimbawa, yung meto nga talapagobra, magumpisaya king mababang posisyon, kay ba't magsikap niya, maging sa mas nanaying obra na, ang gana po tang magretarya, yana ing maging pamuntok, ang pong boss, kay kumpanyang liban. Metong karing kaya katamong panintunan, yapin itang mitas tamong kabilyan. Nung kayapin po rin sociologists, atin lang sasabyan, upward mobility. Upward mobility, ing kanong tao alayang toknang gagawang paralan. Bangkanita manik, sula po ya, miyukyat ya, king pekat taluktok na ning biyena. That is the upward mobility. Ing mitas tamo kabilyan, kapamilatan na ning niyaliwang klasing pamamaralan, akaya katamong gagawan ang popang gagamitan. Dapat king kaya katamong ebanghelyo ngeni, ing ginu, di na nakatamong paralan, nung makanano tamong mitas king pie. Nung makanano tamong mitas kabilyan. Nung makanano tamong mirasketang pekat taluktok, akaya katamong paninasan. At nanuyay ka, yapin ing magbaba. Nung bisa ka kanong mitas, kailangan kang magbaba. Nung kaya pinngananing ginuking ebanghelyo, yaku ing tinape iba't banwa tinipa, ban kanita maging pamangan nyo. Ing tinape iba't banwang tinipa at tinibod na ning ginu, para kaya kayo. Ing kaya katamong ginu, nga na, yaku ing tinape iba't king kanakong kadyosan binabako, libasan ko ing kanakong sarili, ban kanita miras ko naman, king kabilyan nyo, at ikayo, ing mitas, nung nukarin ko at yun. Nung kaya pinmisan, nga naning gino, mapalad la, ring tawong mapagkumbaba, uling king kayariyanan ning Diyos, milugal at mitas la. O yan ing paralan at tuturo na kaya katamo, ning gino. Nung bisa kang mitas, kailangan mong baba. King biya ka nung ngeni, agyang at tsuta mo king pekataluktok na ning tagumpe. Nukaman ka no antikakwalta, numan ka no katas ing kekang pegaralan, numan antikatas ing kekang posisyon king obra, numan antikalawot ing kekang distant time will come. Mirasta mo naman ketang puntong mipante-pante tamo, makwalta ang popang kalulu. Biyasa ang popang ali, megaral ang popang ali. There will be a time anong nukarin mirasta mo naman kano,
Ketang metong akatutuan ang mipante-pante tamo. Lalo na when we are being confronted by our own human experiences. Nanita, ing datanging aldo, misakitan ka. Makwalta ang pong ali, ing magkasakit ka. Mikakapanamdaman ka. Datang ing aldo, you are in pain, you will be broken. At datang ing aldo, makwalta ang pong ali, tumwa ka. Datang ing aldo, makwalta ang pong ali, panamdaman mo, ing ala ng lulugod keka. You will be in pain. And you will always experience brokenness. Whether you are at the peak of your triumphant success or at tsuka, king peka mababa mong kabilyan. At karing adwang katutwanan ning karanasan ay ni, pota kanong atsuta mo king mababata mong kabilyan kanita tamo mas malino akit, ing pangimot na ning Diyos, king biyeta mo. God will be at His highest when we are at our lowest. Potang atsuta mo king kasakitan at kababanan ning kekatamong mismong pangatao, ketatamo akit ing ketasan at makapagmula ng grasyang bibyena ning Diyos, kekatamo. Kalupa na mo, wari ning may basang pamamasa, king mumunang pamamasa, king libro daring ari. Anong nuka rin i-Elias, king kayang pamaglakad, king ilang, mapagali ang mapagal, uling sasalikot ya king kayang kasalang. Sa salikutan pupulaiya, uling burideng paten, burideng pasakitan, pauli na ning pami patutuna, karing pami pasyag na ning kaburyaning Diyos, karing tao. At king kayang libutad na ning kayang pagalinok-luk yaking lalam na ning tanaman, kay ba't nga nang menalangin, Ginoo, mapagal na ako. Eko na agyu, isto na ang gana ko, Kenny. Nung malyari, kwanan mo na ako. Nung malyari, paten mo na ako. Pabren mo na akong mate, at magpainawa, king siping. At king mumo ng pamamasa, dindamtamo, ing anghel na ning Diyos, tigkil ne, Elias. Kay ba't nga na mangan ka, ang pong minum, ating tinape ang pong danum. Anyang mengan niya, mi patutod yang pasibayo, ginising nening anghel. Mangan ka at minum, mi patutod ya, ginising nening anghel. Mangan ka at minum, uling malawot pa, ingkekang lakaran. Malawot pa, ingkekang puntalan. O yan ing Ginoo. Potang daratang yaking biyeta mo. Neng kayi maranas, etaya apapansinan. Neng kayi maranas, etaya akakit. Uling neng kayi maralas, masasane tamo karing ordinaryong bage, amalilyari king biyeta mo. Ating meto nga author nga ng makanyan, the greatest illusion is the illusion of familiarity. Too much familiarity leads us to the fact and to the truth that sometimes what is essential, what is important and significant is most of the time unnoticeable in our eyes. Tala akakit because of too much familiarity. Amililyari king bietam. Mga di ka ing sana ating sumaw keka. Mga di ka ing sana ating yang itubod ing Diyos keka. Pero balang penandit na ning biyemo at sula ring pamilya ang pong kapatad, kakaluguran mo, emo si kaso. Pero emo balo, ila pala, ing tubod na ning apong Ginoo, kaya katao. Neng kay maranas ing Diyos, king kayang panyatang, kakatokya ka ring puso tamo. O neng uling sanetam, karing balo tamo, etaya apapansinang lulub. And what is so amazing about God is that He did not stop doing everything. Gagawa na ing ega na gana, pangkanita ayabot na katamo.
Gagawa na ing ega na ganabang kanita minubya king biyeta. At gagawa na ing ega na gana bang kanita panamdaman tayang parating at suya king siping tamo. Nung kayapin nga na ning taulwing partina ning ebanghelyo, tinipako iba't banwa, anting tinape, abibye-bye, bang kanita, mikabyeyang pasibayo, ing yato. Bang kanita, mikabyeyang pasibayo, ing yato. Pota palang ing apong Ginoo, titipaya, iba't king kayang panga Diyos, at makisan metong yaking kekatamong mismong pangatao. Maralas kakatukyat daratam, pero etaya apapansinan. Uling masyado tanang familiar, karing niyaliwang bage malilyari. Pero ing apong Ginoo, eya tutok ng mamabot kekatam, eya tutok ng mamaralan, at gagawang paralan bang kanitang minubya, king bye tam. At oy ni mekad mo naman ing maging invitasyon at paganakakekatamo ngene. That God will help us to widen our perspective and to open our hearts so that when He comes, we can welcome Him open arms. The invitation again is that God will help us to widen our perspective and to help us open our hearts so that when He comes, we can welcome Him open arms. Sana, nung makananuyo ko kalwalas tinggap, keniking kayong parokya, makanyan yumo naman sana kalwalas tanggapan, ing panyatang naning Diyos king biyay, karing miyaliwang paralan, karing miyaliwang tao, at karing miyaliwang panahon at pamakitagon. Kanita, akit mo, ing tinapeng tinipa iba't banwa, ya pala ing maging tinape, amidaon king sarili na, ban kanita itamong pakanana, mirastamo king biye, alang angka. Amen. Abe-abe tayo pong ipasyag ngening kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos ipang mayupayang tuto, hinalang king manuat yato. At ang Jesucristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, ibayid kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkut, pinipaya ka ring mete, king katlungal dos sinubliang mebye, pepatas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabiye, ang pong may ngamate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king be alanganga. Amen. Manalangin tamo king Ginoong Yesus para karing sablangag katanang talakad at sumulong king karelang pamaglakbe at nga tamong manalangin Ginoo, ibiye mo kaya kami ing kakanan mi king aldongeni. Ginoo, ibiye mo kaya kami, kakanan mi, king aldongeni. Para karing magdulap keko, king karelang kabengyan. Ibyemeng tinapening kasalpantayanan. Nung ali, ing dalaning katutuan, maging binayang makaba para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami, kakanan mi, king aldongeni. Para karing sablang mabibye, lalam ning kaligaligan. Ibyemeng tinapening kapanaligan. Nung ali, ing dalaning katimawan, maging binayang mabayat para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibiye mo kaya kami, kakanan mi, king aldongeni.
Para ka ring sablang mabibye, king pamikasala, ibyemeng tinapening kapanisyan, nung ali, ing dalaning kapatawaran, maging binayang maralumdum para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibyemo kaya kami, ing kakananmi, king aldongeni. Para ka ring mabibye, king pamisalangsangan, ibyemeng tinapening pamikasundo, nung ali, ing dalaning kapayapan, maging binayang marayu para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibyemo kaya kami, ing kakananmi, king aldongeni. Para ka ring mabibye magdili-dili, para muking karelang sarili, ibyeme ing tinapening pamakidamayan, nung ali, ing dalan pa turo king lugod, maging binayang malungkot para karela, inya ngaming manalangin. Ginoo, ibyemo kaya kami, ing kakananmi, king aldongeni. O ginuming Kristo, tinapening biye, ipaintulot mong ding mamangan ke kamaging tinape noman, para karing aliwa, ing makalakad kami karing bakas mo, ngeni at kapilanman. Amen. Sa pamatulaan ng kalsana, hindi ngayon na daraon mi kayo. Ingmit mong kapakupaban, kapon ka panis. Kimanawa o kimaskuman, kikulan kalungkutan. Saya'y kinumamantabeya, yakayaman narito. Kimanawa o kimaskuman, kikulan kalungkutan. Saya'y kinumamantabeya, yakayaman narito.
Manalangin kay kapatat, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ibang lubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting dahon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kikatamong ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan, talapamye karing regalong daralami, tanggapan mo reting ay na iyampang ningke kang iglesia, at gawan mong sakramento ningke kaming kaligtasan. Idihadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi kay kayo, At kaya kaantin kiat nayo ring pusuyo. makayat nanaw, king Pasalamatan tayo ang ginuwa Diyos tamo. iting karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alang angga at lubos mayupaya. King kekang lugod binukod mo kami, bani pakilala mo ing kekang dangalan. Ang giyang gilutan da kapaulin ing kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan ban makapagbalik kay lubkeka. Ulinita, ing kaluguran mong anak meging tao yang kalupa mi banat ing kalupa ming tao makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilata na ring anghel ning banwa, yayampang ding karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala harapan mo kapilan man. Pisuge saning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Banal mingib pa, karapat dapat na kang puryaning meto yato. Uling king kapamilataning kaya kang anak Yeso Kristo ang ginumi, at king kayo payaning banal ay Espiritu. Dininan mong biyeng at kabanalan ning sabla. Alakang tok ng mamaus king kaya kang balayan. Ban manibat king kayaslag ning aldong king kayalbog na. King dalise daon miyampang yabilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mo laking Espiritu mo, reting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan, hampon daya no ning kekang anak, Yeso Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan mila, reting misteryo. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pasalamatan na kampon pinuri, pirasunet dinwang ne karing disipulo na at ngana. Walan yeti kayo nganat mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, masibayo na kang pepasalamatan ng puan pinori, dinwang ning kalis karing disipulo na't nga na. Walan iti kayo nga na't minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo po na lang hanggang tipan, ang bibubu para kaya kayong pon para karing sablang tao. Banket ang ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo itiking pamigagana kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo bebea, Cristo di panahon. Datang ia pa, ing kawakasan, ning panahon. Datang ia pa, king kawakasan, ing kawakasan. Ipagaganakan mi ing kamatayan ing kaya kang anak kami ngabus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebiating pamaytas na banwa. Kabang panayan ming panyatang ng pasibayo. Inya darahon mi kaya kabilang kapasalamatan iting mabye at banal as sakrifisyo. Balikdan mi ngayayin ing kaya kang Santa Iglesia at lawen ming midahon king Viena. Paulin ing kamatayan na ikwana kaming sinod keka. Pagkala mo, kingi kaming may sulu-sulu king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal na Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng meto nga alang anggang taon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan king pimamanan ting kekang banal. Muna kambe ng Maria, akapilan man Virhen ay hintuning Diyos. Kambe ng nuwan mong apostol at maligayang martires. Kambe ng Santiago ake kaming patulunan, at kambe daring sablang banal. Apauli na ning pamamila tanda, manalig kaming mirinan kasopan alang patanat, king arapan mo. Ipa, iti sanang ayin ning pangasut mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilo gayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang banal kapulungan, akasalukuyang maglakbeke tiking yato. Kambening kaya kang talasuyo i Papa Francisco, in kaya kaming Arsobispo i Florentino, i Pasiano in kaya kaming Arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari at diakon, ating mabilog mong balayan na inatbus ning kaya kang anak. Ipa, pakiramdaman mong mipnong pakalulu, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapkeka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaw. Ganakan mula naman ding kapatad ming meyango na pie, at ding sablang ke kami matulat memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alang angka, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pigkalub mo king yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tuto, kagumning Espiritong banal, pupuryan da ka,
at parangalan, manggaman kingalangangga. Kambening maragula ka panaligan king Dios sa malugod at malingap kay katamongan maus tamo kayangin kapamilataning panalangin at tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo. Ikabos mo kami oy paking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kaso paning pakalulo mo, parati king mitimawa king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos silang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling ekaing O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing kayang apostol, hing kapayapan lalakwan ko kay kayo, hing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Hemos, sana babalik din kasalanan mi, nunang pansinan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Hing kapayapaning ginumantabi sanang parati kay kayungan. At kaya ka, antimuri. Ing masayang paralan ni dakit angin, king balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Awa ng pagkain ng Yesu Kristo. Pagkaluming belang aga, katamang sablang tanggap kayo.
Pakamahalan kong kakaluguran, Nyo ing kordero ning Dios, Nyo Yesu Kristo ing lupa ning lugod at pakalulo ning ipa, Nyo ing milalako king kasalanan ning yato mapapalad tamo, ikatang mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas mo niya yung amana mo, at kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, iti sanang Eukaristiyang pigalumuke kami, pagdala na king kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang katutuan, iti nganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapos saguli para karing mapilan pong kapabaluan, at syukurin pong yan iban, ipabalo po kaya kayo, then pong meging bunga na po ning kikatamong pamagmisyon at pamamisita, karen pong kapatadamo at kaparokya, kabalen ibat po king California, king Hawaii, at king Guam. O rin po rin meging proceed sa binyeda po, rin pong kapatadamong at syukarin. Muna po ding peso donation po ibat king US, ibat po king Los Angeles, may katipon tapong 19,500. Ibat po king Chicago at yung pong memye 100,000 for a total of 119,500. At then naman po ring US dollar at atin po rin pong memye euro, 50 euro. At then naman po rin US dollar donation po. Ibat po king Hawaii, may kalikom tamo pong $3,050. Ibat po king San Francisco, atin pong $1,200. Ibat po king Las Vegas, atin pong $300. Ibat po king San Diego, $600. Ibat po king Los Angeles, $9,473. At katataulian po, ibat po king Guam, last but not the least, $30,153 plus $3,000 po a kolekta po ibat po karing raffle tickets for a total of $47,776 times 57. Rough estimate ko po, miras siya pong 2.7 million po ibat tamo po, panyahop na po ring ibat po king Amerika para po karing proyekto at programa na po ning katamo pong Betis Fiesta Committee 2024. May labas balikdan, naniya po yung tema na, agaga na kaya pa? O may bagyuan niya naman po yung isip yun. Naniya po yung tema tamo? May labas balikdan, muli king pibatan. At syempre maragul tamo po kapasalamatan, karing leaders po, king Amerika, karing county po karin, at lalong-lalo na king pamilya na pong apong Goding at apong Flooring, lalong-lalo na king pamilya na pong Tita Matilde at Tito Chris Gozum Imbo. At sula po kayo, nitalakad kayo po, palakpakan tala po, king karela pong South kaya katamo. At alala pa po ring raffle tickets Kenny, at alalo pa po ret, kasi po magkoronasyon po king September king California, LA, ing host po ing Betis. So ring aliwa po kano, may paindis po la sabi da, kaya pa po makapaming maragul ngeni, sabi rang makanya, nangyang pumiras ng makanini, palabasan de po kaning pamag-host ng koronasyon king LA Cathedral, king September at mamyela pa po kano. Ating pa pong ibat king Paris, ating pa pong mamye, ibat king Canada, dakal pong salamat. May post langan po rin, pong lagyong areni, king kaya katamo pong Facebook page. At least tomorrow po, or hanggang pong Lunes, bibiyala po rin, may post la po, donate po ibat king abroad. Dakal pong salamat. Palakpakan tamo po, imbalang metong, ating sasaw po, king kaya katamo pong parokya. At nandin pong bayo misa, memon ko po kang among red, sabi ko po kaya, kuwanan ko pa mong bagyaing spotlight kaya kasabi ko ang bayo kandatang sabi, okay mo nga na, maluwat ko no man na kaya bereng tao Betis nga na pong makanyan. Baluta mo po last week, yamong Jason po, Mekoya, at likwa na katamo pong among Jason, linipat siya po anting parish priest, kaya mo pong malapit, so, at lumo pong tumbling, miras ko po kang among Jason. At pasalamatan tayo po yung apong Ginoo, ring sinupply na kagad yung kaya katamong pamangailangan, iamong red, dela ne po kene, actually may gumpisa ne po king kayang mission kene po king parokya, bayo pa man po king kayang formal appointment, ing assignment na po if is effective August 15, tama among red, pasensya na alako niya. August 15, alako po kasi niyang ordinasyon da. So August 15 niya po maging effective, pero manibat po ngening bengi, actually metodtod na pong pilang beses keni among red, matudtod na po keni,
pota kayabe tamo at tuloy-tuloy na po ing kayang pamanantabi kaya katamo hanggang po king tutuki pong general reshuffle. At tinya pong kadugtong ita. Kare pong mapilan baludan na po migumpisa na ako pong megaral since last week king Ateneo. Kauli ko po kinabukasan linuslus na, uli po Bat America, kinabukasan linuslus na ako po. At nandun po nga ba kinaus na ako po ng obispo and he formally announced at least to me na mama ko na ako po King Betis. At magumpisa po, sorry. Magumpisa po bukas hanggang kaya ka rin tutukin Domingo, maglipat na ako pong gamit king Cathedral tamo. So, babay na po. At king August 25, ma-installya po yung kayong bayong parish priest. August 25, 9 a.m. At na kayo pong bayong kura paroko. Full-time manantabi po kaya kayo. Bane ko po mabibitin. At least until next year. So, atin pong mama ko, atin naman pong darata. So, yan po yung katamong biye. Pari. Daratang, sumuyo, sula po. Hanggang po tutukin Domingo, magmisa ko po Keniban, formally pong mamun na po. Kaya kayo. Dakal-dakal pong salamat and welcome po kang Among Red. Palakpakan tayo po Among Red. Sorry, kinwa ko yung eksena mo ngayon. Okay. Kaya rin na po niting misa at impundita ka salo-salo, especially po karen pong bisita na pong Among Red, iba't po king dila-dila, nung atin pumitagan, medyo pa itaulita na pa pong bagyaking kempong pila, o naantala po rin kaya katamo pong bisita. Lawan-lawang ko po nandin nung makananula po karagul dungos din pong kaya katamo pong bisita. Medyo okay naman po, sexy naman po. Ampong, lupan dalaga lang ang din bisita mo, Among Red Bala mo, ilangan talasawa rin ng kayabe mo, Kenny. So yan po, kaya rin na po ni Kenny tapong gazebo at yung lalam na po ng kaya katamong kumbento. Aliwa po yung despedida ko. Welcoming niya po ini para kang Among Red, huling atin pong event. Ating pumino ng event king kaya katamo pong BUB. Kaya rin na po niting misa, kang Among Red ko nga po pa-picture at ko pa po kayong tutuking Domingo. So kaya rin na po ni misa, lungbol ko po king gulo, tayo ko pa po panintunan, okay? Sulitan niya po, mas magana kaya po kakoy Among Red, ko po migagana ka. Eyo ko panintunan po, tang kaya rin na po ni. Dakal-dakal pong salamat kaya kayong antalakad tapo. Inginuman tabi kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan, beda rin kaya kayong familia at pakamalan king biye. Ipagkalubda sana, ing pekamaalala makapagnasanin kaya kayong puso, kilagini pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. o may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.